K15! Ajmo, izvolite jajca, najbolje ova sezona, Super Sofija, Super Berta, Super Ema, Super Tirana isto. I ovako, Majstore. izvolite, da, Плава боја за Сакате? фармерки 50 број. nema samo 48, ali ćete fati. Šarlatan će me izbotava. I ovo, porano sam sećam, jajcata gi farbava samo crveni, to zahvaljujući na komunizmom, dok deneska može da se najde na tržište cela lepeza od spektarna boji za jajca i onda, a to je zahvaljujući na toga što na ovija demokratski procesi samo tek u ova naša lepa i nezavisna Republika Makedonija na čelu sa našijot predsedatel i vodač na daleku celje Čiro Gligorov. Izvolite, dečki, da me poslušam nešto? Батка, Da? пред 2 години у Пријеполе, ти ли му викаше на оној... А што не спустио човека? Kade? У Пријеполе. Ne, ja be fu posle polja. Ajde, ako ne kupuvaš, trgni se od tezgata, ima i drugi bušteri. I znači demokratijata, pokraj to što se gleda od parlamentot, se gleda i od to što luđato na te dane može da se tucat so sita jajca što im se na raspolaganje. I ja i to što, pošto ne spađame u nijedna partija, dija jajcata dži farbave samo temno crni i Nice. svetlo belisto, izvolite. Што заборави да те Kaži, питам? će kupiš? Ти држиш ли јајца? Ja da držam jajca. Bega mene. Star vic, nova budala. Izvolite, Super Sofija, Super Ana i Berta i Tirana ovde. K15!